Pazi, snima se. Preživeti Beograd. Večita je borba onih koji su rođeni u velikom gradu i onih koji sa strane dođu u veliki grad u potrazi za obrazovanjem poslom. Beograd je uvek važio za otvoren grad, grad koji pruža ruku svima. Mnogi koji su došli iz provincije ostavili su neizbrisiv trag u životu glavnog grada. Utkrili su u sebe takozvani beogradski duh. Posljednjih godina, pogotovo na društvenim mrežama, ima onih koji pokušavaju da se izdignu i smatraju da su samim tim što su rođeni u Beogradu bolji od drugih. To je zabluda. Ima i onih doduše koji dođu sa strane i ne mogu da se priviknu na beogradsku frku, na život metropole koji jede. Serija Preživeti Beograd, čije je snimanje upravo počeo, ima za temu upravo to. Kako se devojke iz unutrašnjosti koje su došle da studiraju snalaze u Beogradu. Jedan od njih koji ćemo gledati u seriji Radoš Bajić, poznati glumac, producent i reditelj, u seriji Preživeti Beograd tumači lik Blagoja, dede jedne od devojaka, glavnih likova seriji, i on je pre mnogo godina bio u situaciji da živi i preživi Beograd. Glavne junakine su devojke koje dolaze iz različitih krajeva Srbije da potraže svoje snove i da krenu putem ostvarenja svojih životnih ambicija i dolaze u veliki grad. Grad pun iskušenja, rekao je Bajić i potom govorio o svom prvom susretu sa Beogradom. I ja sam mogao da preživim Beograd, to je bilo 1972. godine, kada sam se popeo Balkanskom ulicom sa autobuske stanice i kada sam znao da dođem samo u Knez Mihajlovu. U Beogradu nisam imao dalekog rođaka i sećam se da prvo kod koga sam stao bilo je kod jednog prodavca lozova. Ja ga pitam gde je ovde Akademija za pozorište, film, radio i televiziju. On mi odgovori: dečko, šta hoćeš ti, hoćeš da budeš glumac? Ja rekao: pa da probam. Glumica Bojana Stojković, koja je prvo značajna uloga za svoj lik Marine, kaže da je pomalo manipulatorna, a opet pomalo i dobra osoba, ali svakako dobar primjer da mlađi ne treba da uvek podlože utjecaju okolini i da se trude da uvek održe kompas. Koliko je teško da mlad čovjek bude zdrav, svoj, normalno nekoj okolini koja je toliko puno svega, izazove i loših stvari. Marina je podlegla tim promjenama želeći se ukupi po svaku cenu. Mislim da bi trebalo da bude dobar, to treba da bude dobar pokazatelj, ne smije da se dozvoljeno da se nešto ljudsko u nama izgubi. U privatnom životu Bojana Stojković iz unutrašnjosti došla u veliki grad da studira i ističe da lično nikada nije imala problema zbog toga, ali da je ne iznenađuju pojedini negativni komentari na račun ljudi iz unutrašnjosti. Nikad nisam naišao na neku osudu, ali normalno se tako nešto čuje. Da neko ima negativno stave mišljenje, očekivaju da neko da sebi za pravo da tako nešto govori. Dodala je ona. Glumica Lenka Petrović u seriji tumači lik Ljudmile koju opisuje kao buntovnu devojku. Mlada glumica ističe da joj nisu bili potrebni savjeti roditelja za ovu ulogu i dodaje da je vaspitana ne pravi razlike među ljudima na osnovu njihovog porekla. Ne naprotiv, imam toliko prijatelja koji su došli sa strane ovdje da studiraju. Baka mi živi u Aleksinicu i tamo imam drugaricu sa kojom se jako često družim i koja je predivna osoba. Tako da ne pravim te razlike, nisam tako vaspitavana. A i ne vidim zašto bih, rekla je Petrovića. Pored Bojane Stojković, Nine Nešković, Lenke Petrović, uloge su dobili mladi glumci Lazar Nikolić, Nemanja Rafailović, Dejan Maksimović i Nikola Šobranović. Pridružujem se i već poznati imena kao što su Isidora Minić, Tihomir Stanić, Radoš Bajić, Aleksandar Srećković, Kuvora, Branka Šević, Boris Pinguvić, Igor Đorđević, Nebojša Milovanović, Slaviša Čurović, Branko Janković, Milena Pavlović, Miloš Đorđević, Nikola Bulatović, Anja Mandić, Dara Đokić, Dejan Tončić. Režiju potpisuje Đorđe Sarmirović, a scenarij Đorđe Milosavljević, dok je producent Nedeljko Bajić.